Assalamu alaikum urmatlı bizning kanalning ko'ruvchilari, mekendeshlar qandaysizlar? Qo'y suyuvchilar, sandan sapat qo'y tutuvchilar. Bugun men sizlarga Osh oblasining O'zgon rayonida Qurshab aylan satılib жатқан iki cho'ng arashan chuydan kelgan qo'chqor, avgan qo'ylar, qo'zilu qo'ylar, andan keyin jash qo'zi qo'chqorlar bor ekan, tug'anlar, o'shalarni ko'rsatib beramiz. Bularning bari satiladi ekan. Ala turganlar bo'lsa, baylanishingizlar. Biz Tushlikdamiz tug'anlar, Osh tarafda. O'zgon rayonundayız. Buyursa mana iki qo'chqordan boshlab beramiz. Andan keyin jash qo'zi qo'chqorlar chiqaramiz, andan keyin avgan qo'ylarni ko'rsatamiz. Maşallah. No jilikli. No qara qo'chqordan boshlayinchi birinchi. No qara qo'chqorlar arashanmi? Chuydan kelganmi? Bir qo'rodan kelgan. Ko'teng bir qo'ro. Qancha yoshliqlar bular? Bular ham 6 yosh bo'lishdi. 2,5 yoshliqlar, ha? O'shanda 6 bo'ladi. 3 yoshga o'tadi ekan. 6 yoshda ertaroq sayat tug'anlar, ko'pchiligi semizroq bo'lsa 2,5 yoshda sayib qo'yadi. Tak, parametrlari qanday bo'lib qoldi? O'lchab ko'rmadingizmi? O'lchadi, mana qara 1.99. Padmetr, ha? Berkisi 95. 94, 95. Tak, tug'anlar, qara men o'koni ko'ratasizlar. Parametrlarini ko'rdingizlar. Hatta kelishgan yaxshi qo'chqorlar ekan. Buni sarisi qishdan ariq chiqqan ekan, ha? Arıgılayım oldu. Bırak bunu sarın, başın, jağın, uzunu, buna kuyruqları öte moşun eken de buna kuyruq. Qara qo'chqor, Ustavkaga bağa turgan qo'chqor eken. Maşallah. Linyası var yok bularda? Yok, linyalar. Dayınsız. Dayız. Şuradan linya çıkarılsa. Qara qo'chqor güçlü eken, ha? Maşallah buna. Uzun var. Bunu sarı qo'chqor sarı qo'chqor qara qo'chqor sarı bo'lib qolganda bir shekildan atpasa kerak ha bu joqqa. Mana tug'anlar, qara qo'y qarmaganlarga mana bir shans qo'chqor. Beldi, bunday strashniy взгляд bor ekan uni qara qo'chqorda. Bularning bog'lari qanday bo'ladi? Shep. Bog'larni o'ylanishtiring ham. Biz jaqtirsiz Sarısı $1000. Sarısı $1000. Qarachi qara. Bir milyonskiy bağa qo'yingchi, million qo'chqorga o'xshash ketadigan shu quyruqlarda. Qara 150. Qara 150 ming. Pashti 1.9 ekan, ha? $1900. 150 ming deydi. Bunday qo'chqor tosh qiyin qara qo'chqorlar tug'anlar. Chuydan kelib tur, arashamda jo'n jiliklarni qarangizlar. Munogu jelkesidagi qo'chqordan ko'gimtil o'ngi yaxshi kelganda, любой qara qo'chqor shunday ko'k o'ng chiqaradi. Sari qo'chqor qishdan ariq chiqqan, yemi semirgan juqaligi bilinib turadi. Qayerga jamg'urda bularni puq basgan tug'anlar. Qishdan ariq chiqqanlar shunday bo'ladi deb aytilib kelinadi seleksionerlarda. Mening bilgan ma'lumotim bo'yicha. Yuvindirib salganlar, o'shadan da shunday o'qiyotgan. Endi seleksioner aytadi-da, qishdan ariq chiqqan malning ichki moyi juqa bo'ladi-ku. Ana erta jazda jamg'urga juda puq chiqib qoladi deydi-da. Ammo boshqa ariqlar ham bo'lsa, dag'lar to'lib. Biroq juqa ekani bilinib turadi ariqroq ekanichi. Qo'chqorlar, jash qo'chqorlar chiqaring ham. Jash qo'chqorlar andan keyin qo'ylarni ko'raylik tug'anlar. Jash arashan qo'zi qo'chqor izlesangizlar, baylanishingizlar. Tug'anlar, jash qo'zi qo'chqorlar chiqadi buyursa, mashallah, mana. Светлый, рыжий, золотистый, сары qo'chqor chiqdi. Arashan чийский. Mana. Кличка белый ekan. Ko'kroqlar tosh chirat ekan. Jo'ndiqni qarangizlar. Krasota, chistota shu qo'chqorda bor ekan-da. Bunu qo'chqor sırası satıladi qo'yaymi, ha? Bunu qo'chqor quloqlari mo'shni ekan. Quyruqlari da. Quloqlar 20 oshiq. 90 oshiqman bor, 93, 5 kechasida. Shirina, chistota, krasota, polni bor ekan-da tug'anlar. Chistota o'ta kuchli ekan. Maşallah, bu qara qo'chqor. Tak. Jilikli qo'chqor ekan, ha? Beli cho'ng, beli qursaqli buni. Tug'anlar. Qursaqli ekan. Qo'shish. Boshim mordalari boshqacha ekan. Strashniy o'zi bilan. Ular tisharlikmi? Yo'q, tisharlik. Men jarayonda qoldim. Ne oldu? Nemeler kishni ekan-da? Jumurtqalari-chi. Oqtiqi jaribdiroq, ha? Oq jargan o'xshaydi. Buni o'qi kishni ekan-da, tish jarli ekan. Bulda jarlik bor. Yo'q, tisharlik. Tish jarli ekan to'g'anlar. Jarayonda olsaq qo'ydim. Ajrata boshladi, ha? Белый chora bo'ldi. Belli chora deydi. Ha, qana.
Birden çıksınçı. Так, bunu lan uzun suvağa eken, he? Uzun qochqor bagam degenler ona toğanlar. Uzundu qaçtayım degenler. Buna qochqordu görüңүздөр. Бирок ачыгын айтканда өтө арык qochqor экен, жакында эле семирген акчайт мына. Машалла. Мына чүйдөн кыйналбай тугандар мына. Оштан келип туруп шуну алып кетиңиздер. Калбай калбасын, өзү аз эле экен. 6 эле баш экен. Мен жоонду муну кара экөө десем, муну жоондук мынау да экен да тугандар. Желкенин жоондуктары. Нези? Жакшыларын терип келиптир, а? Sarı деген козлор. Жана жоон чыккан сары деген коз экен. Тугандар. 4төө чыкты кана. 5-чини чыгарыңыздар буюрса, машалла. 5 номерде коз чыгат азыр. Жоонду чыгарың. Жана ичинен билинбей атты эле, муну тумшугунун ширинасы жоондук жаман жоон экен да, муну башычы. Шунун баш кыйын экен. Баш эле көрүндү мага. Куйруктар чёткий. Атыям жоон. Бул баягы кебир селекционерлер бар тугандар. Акыр аяк баары этке такалат деп туруп, плотный кочкорлорду багат го. Ошондой түшүнүктүү адамдарга өтө айтат экен да мына кочкор. Машалла. Хуш. Кетти. Бүтөлөн ябышты кочкорлор экен, билимсизден. Көлөкөдөн мен анча баамдабадым эле. Бул жака чыккандан кийин жылдыздар чыгып кетти го кочкорлор. Куршак деген кочкор. Кана кайсы калды? Куршак деген. Эң акыркы кочкор. О. Светло-рыжий кочкор. Ох. Куршактан сатылып аткан үчүн куршак деп коебайт. Бул кочкордо өзүнчө башкача бир жылдызы бар экен. Байкадыңыздар, чыккан эле. Жылдыздуу козулар келиптир да. 6 коз кочкор келиптир. Тиш жара элекпи бири дагы эле? Жок. Былтыр кечирээк туулган коз кочкорлор экен да? Майскилер экен туган. 1 жаш 2 айында тиш жарат, көпчүлүгү билесиздер. Машалла. Кана, ушунун тишин бир көрсөтүңчү. Тиштерди ажыратып калыптыр, а, буюрса. Саптыкынан көрсөтүп коюң да. Колго кирген көрсөтүп кое бериң. Баардыгын эле көрсөтөлү. Мына баштап. Мына бирөөсү баштаптыр, а. 1 жаш 2 айлыктар экен да. 2 апта ичинде жарып өткөн, а. Көпчүлүгү 2 жумада жарат окшойт. Куш. 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 Эми акырын бааларына келели тугандар, мына кочкорлордун бааларына. Булар баары баасы бирдей болобу? Кандай коесуз бааларын? Баалары ар бири өзүнө жараша баалар. Өзүнө жараша. Эң арзаны канча коесуз булардын эми? Булар 60 миңден 120 миңге чейин. 60 миңден 120, мына 120 ба? Билинип турат, а? Ак, кара. Мына узун. Келип көрсүн, жерден баалашып. Короого келип көрүңүздөр тугандар. Чүйдөн бирөөлөр эми тандап кыйналып кетти. Биздин тугандар кочкор издегендер чүйгө барып кочкор издесеңиздер короосуна киргизбей ал жак Кудай билет. Өзүңүздүн барып айланып келгениңизге 10-15 миң жол керек этет. Буларды издеп таап жүктөп келсеңиз канча расход болот? Даяр ошко келиптир да. Өзүңүздүн жериңиздер. Эвка деп кеңири содалаша бересиздер, коркпой. Ал жака бары бере экен бербей экен деп фермердин көзүн караганча мына бул жерден өзүңүздөрдүн нүкөлөрүңүздөн келип туруп содалашып алган жакшыраак. Анда эмесе байланышыңыздар. Биз кезекти ауган койлорго бере баштайбыз. Негизи ушу коз кочкорлор мага ачыгын айтканда өтө жагып кетти. Бүт баары эле жакшы экен тугандар. Мен өзүм көзүм кандай көргөн болсо, сондай кылып силерге айтып бердим. Буюрса байланышасыздар, койлорго өтөлү. Айда бер. Хош. Кезек ауган койлорго жетип келди. Асыл тукум ауган койлору тугандар. Мына ауган койлор. Ауган койлорго тазалыкка иштейм дегендер болсо, ошо ауган койлор да бар экен. Жалгыз баш койлор, козулуу койлор, кыскасы өзүңөр көрө бересиздер. Азыр мен акырын тактаймын. Ауган кара аугандар, анан сары аугандар бар экен. Амайты 3-4 золотистый ауган бар экен мына олар. Бир каштан ауган бар экен. Ше бар ауган булар? Бар ауган. Каяктан келген эми? Кыргызстандыкы же привезной бу? Привезной Тажикстандан чыгып, Баткенден алып келдик. 14 баш кой, 8 козусу менен.
Сегиз кооз мен, алты Мына озтойт. боз, мына боз. Ha, мынау боз екен, мына билинип турат. Мынау да боз екен. Бойлары 90'dan öyle. Бойлары 90'дан өйдө дейт. Мына золотистый алган. Жаш. Примерно канча жаштык койлор бул жерде? Канча тиштик койлор бар өзү? 4 тиш, 6 тиш. Төл бере турган мощный койлор экен. Мунун куйругу башкача го мына алган. Машалла. Так, кара алгандар 1, 2, 3, 4, 5 кой бар экен. А мына жерде 3 кара алган кооз кочкорлор бар экен. Мына эркек экен. Мына эркек экен, бул да эркек экен. Мына бар экен. Мында жаштар бар экен. 4 kişi. 4 тиш. Böyle 4 tişe. 4 тиш. Семир калыптыр, а? Bunda da 4 6. 6 тиш. 6 tiş 4 tiş böyle. 6 тиш, 4 тиш. Так. Қан bir айдайлычы. Тыгылып эле жакшы көрө албай атабыз. Бирок күн ысык болуп атпайбы туугандар? Күн ысыкта буларга да жалко. Мындай сонун козулар бар экен. Şular 1 aylık bozlar. Erkek менен 1 айлык козу. Bir башкача. Maşallah. Шеп эми акырын бааларына келе берели. Кошумча суроо болсо өзү сурайт да. Bunların bağları 14 başına 40 milyon. 40 миңден. Боз, коз, моз. Анты 3 чоңураак козуларды көрдүм, балдары болсолар, а? Ballar olur. Мына жерде жүргөн жүнү кыркылган. Канча 3 айлык, 4 айлыктарбы? Мыналар. Buna 3 aydan öttü işte. 3 айдан өттүр. 3 ay bolu da. 3 ай болуп атыптыр. Эркек экен. Эгизин түгөй. Привозной алгандар 14 башка 40 миң сомдон сурап атыптыр туугандар. Байланышыңыздар бирөөлөр келип тандап кетпесин. Дароо келиңиздер Куршапка. Куршапка келип 3 кишиге чалып келе бересиздер. Tamlamayla optomile satayla atazım. Bir koroydular bari. Siz үчүн оптом саткан жакшыраак да. Тандамай десеңиз бирөө тандап кетет. Калат туугандар. 40 миң сомдон сурап атыптыр дүң баасы. Байланышыңыздар биз ушу Куршаптагы асыл тукум ушу эт жана май багатындагы койлорду көрсөттүк. Арашан жана Ауганго. Ауган койлору, Арашан кочкорлор сатка коюлду туугандар. Баары привознойлор. Сандан сапат котом дегендер мына көрүңүздөр, байланышыңыздар. Биз сиздерге сунуштайбыз ушу корооду. Өтө жакшыларын тандап келиптир. Жаккан болсо коркпой чалыңыздар, буюрса сиздерге насип кылаттыр. Бизден видео жыйынтайбыз. Саламатта калыңыздар. Аманчылыкта көрүшкөнчө туугандар. Сандан сапатка. Мына чистота красотаны көрдүңүздөрбү?